Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji, yeah? As Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji, ronda. We came to Sarabukani, Nikosema Chikomai, and Abuku on the life, and Bogi Kua, and Bongi ni Kua, and a Tradukin and do Nanganga, and Abuku ni Dobis and Loma Borotaki, my Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji. Ronda, Dutal Don the Servo and Bogi and Kua. Mentana ronda tuyani na kama madaka tumenu like ndunu mushare and na video FM Facebook page and singa binaka dede ni bulu binaka na bebeka ni siam tutuma ina TikTok live ni video FM bakatalan kina be communicate sar na bebeka ni siam chikomai and VTFM Facebook page kena YouTube channel VTFM ni sakinda bakiti ko na lomo ni wangali ko na MV Bon Keiko and bongi binaka ni ko bulu binaka be eta bakatalan kina be Maiden double binaka binabale sar siam chikomai en singa vinaka identity communicate sarna biokani ni ndoba tolmai en huku ni live stream ni VTFM en besa ni buru da ngani ndoba tolmai kinangori mai sepatoni ndobulo vinaka skyline kertu kedno milona wa binabali kertu tak na VTFM pakatalan kina bikim ndo ken sarna lawa ndo sa sem chikumengoka en VTFM Facebook page pakatalan kina bi asidin arra imbulo binabali sem chikumai pambulo tungani bikim ndo kesalo na tita mai kinoya binabale bikanting takiti kuna VTFM baby boss mbulo binaka wakatali kina be mata kamida ronga VTFM Cerevo e Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Yes, ibna wala ntrika dina miniti en nom ni sel kam rengo kan VTFM 92.2 FM en nom no galib gon MV bongi keiko e kamida ga katsila kina na tunga bi enda na bingarabi en bongi binaka en dende ronga ba kemni kala sarra be kani mambul tele bi kemni kala sarra be mata kamida bakatalan kina be kem do kasan law nei rasa do sa kay sema tumay en singra ni kuwa bakatalan kina be kemni kala sarra be kani sendo ba tabuli mai en BFM 92.2 FM bulu binaka be bilisi seni tiale kodi chese mbulu binaka bakatalan kina be kem do kasan law ndo sema tumengo ka be serna wanga Bless New Year AJ Williams Hans Lenian serta manguru mengkai botai ngabirna Lenian's family VT basa ibura-bura ni bulu binaka binabale besar kan tinggi takiti na VT FM apa kata lagi napa bulu tiga lebih komunikasi serna lawan ni santo batabul mengoka en bil FM 92.2 FM na bunu sosial ngona en kabi mbag bilan kuwa sa wanu binaka tikani lomo ni ngale bukan MV bongi kiko ni ka maruta kati no mutaki me fanki chingori en hukul chunga no maruta kati kan songo pa biyo kan na songo mbula en kabi binaka ide okay dorante besarante no doru talon ni servo en kabi bongi bilan kuwa Darua servo en bongi binaka ide bi kemni kadana be kan dara ronga kini talon ni serre me berton tonight Fiji apa ni serre tali ka langa tuna serre ka o hena mana bambu do le bikem do ka sarra mainandi be fields to ka sarra ni lawa en ka binaka en dainda ya atali na talon ni nada ni serre tali na serre ka langa to hena maina tonight Fiji na serre ka apola o jetoleka enduna da robo klele non da burburas bakatele non da lo manobiti en butura ni dau be marutaki kina langa sere sergona botem bitere bikem ni ke sarrod ngone talo ni sere tale na talo ni sere mpratsingan non bakaya lo ngata kitiko non ta ngone le lo maningo ka ebiti me bakari to kan ngani sere e talo takina merklatiko na kenra mbimbi na kenra yanga kena marroi nei topo ni non tapanua me baka en ngono ko sa laure le busar ni sa vila roi sartiko mai nei topo en hukum beka ni mona liba sergo ke be banu mitunga bir ke na ngone lewa ni rakau sibi karena yau tali non tapanua karena seni rosi en ve lo mani vale adundua sergo ko bota mitunga ni korro o lenga kavulara Nangelenga kabulara bakatalan kina be kemdelo ni black bat sweet double binaka en kabi binaka en daidai double jeta uleka double binaka double binaka na matalolo do sangon togori mai rewanga sergo menon tabata en kabi binaka niko ya sabina kami kemni rabio kan siam